b'Imana mwe narababwiye ati mw'abantu b'Imana mwe ninzajya nicara kuri mikoro ariko izo microphone bazinyegereza aho hafi kugira ngo nze kuba nzifata neza gatanu kuri gatanu. Narababwiye nti ibi bintu ninzajya mbyinjiramo nkavuga ati ninjiye mu makuru nyamuneka nkavuga nti ninjiye mu makuru adasanzwe y'abana n'umutekano, politike na diplomasi, mujye mumenya ko ibintu byamaze kuba bihinduye isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Tubaye ikaze rero, tubaye ikaze mwe mudukurikira aho muherereye hose by'umwihariko ariko kandi mbere ya kugira amakuru tuyinjiyemo by the way kamanzi suza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Korine Mujejuro, baba bari muri Korine Mulangala, baba bari muri Korine ya Tongo, baba bari muri Korine ya Kinazi, bari Bujumbura na za Cibitoki. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima ariko kandi rwose bari mu bice bigiye bitandukanye bose rwose tubaye ikaze badukurikira bari hano irwata Masimba ariko Uganda mwari muzi ko nabo bariyo, Uganda bariyo, za Congo bariyo ndetse n'andi hantu ugiye bitandukanye hirya no hino muri Afrika, usanga no muri Nigeria bariyo bariyo cyane rwose. Yes, tubaye ikaze tubikuye ku mutima ariko kandi rwata Masimbi mu ntara gatandatu diaspora bataramu bari Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu Faransa, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho ariko kandi rwose tuva imuzi n'umuzingo. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Nyamuneka ari nayo mpamvu nkubwira ngo batayari kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo. Fire reka twinjire. Ingingo z'ingenzi tugiye kwibanzaho. Nabonye wa mupasiteri ngo ni Pastor Mbayahaga, ngira ngo murabizi rwose uyu mupasiteri mu gihugu cy'u Burundi yigize akarakajyahe. Nabonye rwose nyamuneka nabonye uyu mupasiteri rwose akomeje kugenda yibasira ubwoko bw'abanyamurenge. Ndavuga ati uyu mugabo yari yakagabuye ku mutima ariko bijyananye n'ibintu yatangaje cyangwa se arimo agenda atangaza by'umwihariko ubwoko bw'abanyamurenge n'ubwoko bwagorewe kuri iki kigabo cyangwa se kuri uyu mugabo. Rwose impamvu mvuze ikigabo nuko ari munini cyane, ni ukuvuga ngo amakuru amaze kwakira nuko uyu mugabo ngo ni Mbayahaga ngo by'umwihariko ngo kuva yavuga kurinda ageze aha uko angana imyaka afite ngo nta munsi n'umwe rwose ngo ari yumvamo ubwoko bw'abanyamurenge ngo yumve arabushyigikiye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byose avuga ku banyamurenge ni ibintu navuga atari byiza, byose bibi ku banyamurenge uyu mugabo arabivuga. N'umunsi nabonye itangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibitangazamakuru bya hirya no hino muri Afrika bimwandika binamugaruka bivuga ati Pastor Mbayahaga rwose yarebye ibye akareka kugoma kwisheta ku bwoko bw'abanyamurenge. Ibi bintu rwose nyamuneka gabanya wa mugabo, gabanya abanyamurenge nabo ni abantu nkaho mwese muva amaraso amwe kandi mukora bimwe rwijya kubashyira mu kanwa kawe buri munsi urabavuga. Ibi rero sibyo nje kubabwira, ahubwo reka twigire mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kuba yanibandaho. Muraza kunyemerera dusimukire ahitwa mu mujyi wa Uvira, mubwire buryo ki icyitwa Katanyama z'Abazalendo nyamuneka zongeye gusubiranamo. Benshi bakagira ngo urugamba ruratangiye, benshi bagize ngo urugamba ruratangiye ariko njye makunza kuyakurikirana nsanga icyitwa intare zasarangwe ntabwo zigeze zataka. Abakomando cyangwa se abasirikare bagera ku 3500 nabo bamaze kugera mu bice bya za Ruvunge. Ibi nabyo aha ni mu bice bya za Uvira, niyo mpamvu ngomba kuyivuga. Hari ikitegurwa kidasanzwe ku kijyanye n'imirwano ishobora kuza guhuza cyangwa se igomba kuza guhuza izasarambwe n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'Abarundi ndetse na FARDC. Ndetse ibingibi ubu tuvugana nyuma ya deployment z'abasirikare benshi barimo baragenda badeployingwa. Icyitwa AFC intare zasarambwe zamaze guhita zitanga gahunda idasanzwe, zitanga amabwiriza ku basirikare babo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba yuko ibyo bashaka bashobora kuza kuyibaha. Abantu b'Imana narababwiye ni ibintu mukina nabyo
ibintu mukina nabyo iby'iyi ntambara narababwiye ati mubigenze gake, mugiye kubona urugamba uwitwa Sebarundi ashobora kuba agiye guhungabanira cyangwa se kubonera byinshi muri uru rugamba. Ndababwira ntiby'umujyi wa Uvira mu bitereke hasi, uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita umurundi, uyu mujyi uzababarizwamo ikintu bita umurundi. Umurundi agiye guhura n'akaga gakomeye cyane kandi mubireba n'amaso yanyu. Ibi si byo tuje kubabwira bya Uvira, kuko murabizi igihugu twibandamo n'iki Burundi, nuko n'abarundi barimo baradiployingwa hano. Niyo mpamvu turimo turababwira tuti ibintu bishobora kuza kugenda gutya na gutya, tukabona umujyi wa Uvira ibintu bihinduye isura. Ibi si byo nje kubabwira, ahubwo munyemerere duhita tugaruka ku makuru adasanzwe arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse nyuma y'uko uwitwa General Neva, uwitwa General Prime Niyongabo amufata inyamabanga adasanzwe, by'umwihariko n'ibitabo bikomeye yanditse akabimufatana, ngo uyu mugabo ashaka kubikoresha kugira ngo arimbure bamwe mu bo bafatanyije kuyobora iki gihe cyangwa se muri ibi bihe atangiye ashyira abandi bayobozi. Ibi niba mwibuka tekinike uwitwa Chilomba cyangwa se Kisegedi yakoresheje ubwo yiyamamazaga, iyi tekinike isa nkaho uwitwa General Neva nawe yo agiye gukoresha. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize hafi uwitwa Ernesto, nyuma yo gupfa Ernesto uwitwa Gervas Nakobuca bakunze gutazana kugarika ahita baritaya baramutaringisha. Ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko uwitwa Reverien kuri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bashobora kuza kumushyira ku ruhande. Ikindi kintu kirimo kiragaragara ni ukuvuga ngo uwitwa General Prime Niyongabo mwenyewe kashe makokera umugambi mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nawe nadacunga neza bashobora kuza kumukimiza. Mwaba nk'Imana mwe, ese mwaba muzi iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Mwaba muzi by'igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura? Ndaje mbabwire mube mwitonze gato. Turaza gusimukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubu tuvugana namaze kumenya amakuru ya drone 3 zitwikiriye ahantu, ndetse izi drone 3 ngo zikaba ari drone zidasanzwe igihugu cy'u Burundi cyahawe n'igihugu cy'Uburusiya, ngo zishobora kuza kwifashishwa mu kugaba ibitero by'umwihariko mu mujyi wa Uvira mu gihe urugamba rwaba rwabaye imbere. Ese mwaba muzi uko nubwo izi drone zirimo zategura icyitwa intare za Sarambwe, nabo hari indege z'intambara bafatiye ku kibuga cy'indege ya Ruporogoma? Ibi bintu murabizi. Niyo mpamvu babwira ni uru rugamba mwaba nk'Imana mwe, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo batupokarame, uru rugamba nubwo bavuga ngo rurimo bande na bande, uru rugamba ni urugamba rukaze, ni urugamba kandi noneho igihugu cy'u Burundi kirimo mu buryo bweruye rushobora no kuza kubagiraho ingaruka. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira, nubwo igihugu cy'u Burundi kiri kuryamira amajanja, icyitwa Red Tabara nacyo kiri mu myiteguro idasanzwe mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru mfite nuko isaha ku isaha iyi Red Tabara iregeye, ikaba iregeye nyuma y'uko FARDC n'abarundi bamaze gutangaza ko bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Bagiye guhagarika ikintu bita twirwaneho muri Sud Kivu. Ese ubundi ibi bintu biraza kubakundira? Ibi bintu biraza kubashobokera? Nyamuneka ibi bintu biraza kubakundira? Biraza kugorana, biraza kugorana mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nk'ubu munyemerere mbabwira ko turi bugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko aya makuru turi bugarukeho, nyamuneka aya makuru turi bugarukeho biraza kugusaba gutera agatebe. Ubu tuvugana uwitwa General Guillaume Bunyoni aracyakingishijwe ijisho. Impamvu acungishijwe ijisho turayizi. Impamvu witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo akimucungishije ijisho twese turayizi. Ni impamvu yuko mu gihe yacunga nabi bashobora gukora ku gipurizo ugasanga birahuye ngo wa.
ni ukuvuga ngo uyu mugabo aracacungishijwe ijisho kandi amakuru mfite atari ivumbi. Uwitwa General Neva aramutse yongera kwegukana kuyobora igihugu cy'u Burundi, ibi bintu biraza guhagarara. Ibi byo gutotezwa aba ba Bunyoni bari mu magereza, uyu mugabo murabizi yuko bamushinza kudeta y'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse ngo n'izindi kudeta zagiye zitegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu murabizi neza, yuko rwose ngo isaha ku isaha bishobora gutuma ibintu bihindura isura. Abantu b'Imana njye murambabwira nkababwira nti ibintu mbababwira mujye mubifata uko biri, uko nabibabwiye. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite ibibazo, hari umuvandimwe ariko uzi ko bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo, noneho hari ukuntu nyine amakuru yinjiramo, noneho ugasanga kuba wagira gutya rwose ngo wibuke ngo ntiwavuze impfunyamfuge, ugasanga biragoranye rwose bitewe n'ukuntu aya makuru nayinjiyemo. Sinkubeshya, ibintu byo kuvuga impfunyamfuge rwose ndumva byagoranye, nagumya nkivugira nka prolonge mpaka bikaza kurangira, ahubwo ngarutse inyuma mu byo yenda navunaguye gake gake, ariko nka prolonge mpaka, kuko rwose uburyo mfite unyuka n'amagambo yo kuvuga ni ibintu bitangaje cyane, nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko uwitwa General Mwenyewe Prime Niyongabo arimo arakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa General Neva ibyo akora byose amukure mu kanwa ke, ndetse ntazi no gukora ikosa ryo kuba yamukimbiza cyangwa se yamukura ku buyobozi. Igihugu cy'u Burundi kigahomba byinshi kabisa. Ubu tuvuga nuko bwije nuko bukene, nako ibintu bikomeje guhindura isura. By the way, nako ibintu bikomeje guhindura isura. Uwitwa Neva akomeje kuba Neva akomeje kuba Neva kugeza amagingana n'ubu tuvugana. Numwe mu bantu ushobora kwikanga, uyu munsi batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo, uyu munsi bakaba batari mu gihugu ejo bakaba bakirimo. Impamvu ni impamvu nta yindi, ahubwo impamvu nuko arimo arikanga ko bamwe mu bo bafatanije kuyobora bashobora kuza kumukora akantu, noneho bikarangira intebe ye bayikabye. Murabizi turacyabura imyaka igera ku 2 abura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora ari ku rwego rw'internationali yemewe y'umukuru w'igihugu. Ese koko iki gihugu kiraza kugira amatora y'umukuru w'igihugu witwa Neva kiyobora igihugu cy'u Burundi? Ibintu mubyanjye muri comment. Murabizi ko datazamushijwe, murabizi ko aba bagabo nubwo bari mu ntambara barimo barahushwa amakudeta. Ngira ngo mwarabibonye ejo bundi kwa Kisegedi bamwita General Christian Kiwesongesha. Uyu nguyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo, ubu no musikare uri hafi ya perezida rwose wungirije wa Kisegedi, utanga inama, umujyanama mu bya gisirikare. Urumva ni umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi ntiyaramushoje se? Amakuru nitwayababwiye. None urumva nimba ibi bintu biri gushaka kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse bigashaka no kuba mu gihugu cya RDC, biraza kugenda bite? Biraza kurangira birangiye bamukuye mu nzira. No kuvuga rero mu gihugu cy'u Burundi, niyo mpamvu mubwira ni abataramu bagomba kuza kuba maso bakaryamira amajanja, kuko muri ibintu navuga byo gufata Uvira, ahubwo nibacunga imbaraga nyinshi bakazijyana Uvira, bishobora kuza kubaho ibibazo hano ku kibuga cy'indege no kuri radio na televiziyo by'igihugu.
bishobora kuza kuba abantu ibibazo ugasanga imbaraga nyinshi bazishyize Uvira mu gihugu mo imbere nta kintu basizemo, noneho abataramu bagahita bakora ka kakoryo ka pa none ko imbaraga nyinshi baraba bamaze kuzitwara. Biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite nyamuneka? Ibi nibyo mbabwira rero ati nyamuneka we neva rwose uri neva nyine kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize. Kora ibyawe witurize kuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuguhindura kana, bishobora kukubana bibi cyane, bibi cyane, bibi cyane. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwire yuko noneho hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, nubwo izi ndege zirimo zirategurwa zigategurirwa Bujumbura, hari n'amakuru mfite atari ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo kandi bikomeye. Ibyo bitendo bikaba byanakorerwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mumaze iminsi mufata intasi, none izi nasi mumaze iminsi mufata, izi nasi mumaze iminsi mufata niziza abazituma nibaza guhaguruka, biraza kugenda bite? Abazituma bagahaguruka bakaba bati noneho twaje twambaye, twaje, biraza kugenda bite? Kandi iki kibuga cy'indege cya Bujumbura basura buri munsi, neva nacunga nabi bizamubana bibi cyane, bizamuhindukana, bizamuhindukana kabisa kabisa kabisa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ndimo ndakira amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi agaragaza ko isaha ku isaha hano muri iki gice cya Ntuza, muri iki gice cya Ntuza cya Bujumbura, umutekano uko bwije nuko bukeye urimo urakazwa, kandi kurukazwa k'uyu mutekano urakazwa, ariko ari nako abasirikare mu bari bacunze umutekano bamwe muri bo bakomeje kugenda bahindurwa. Impamvu barimo barahindurwa, hari ubwoba bukomeye yuko izasaramwe zishobora kugira gutya zikaba zakora agatendo. Hari ubwoba bukomeye by'uko ubutasi bw'u Burundi bushobora kwikanga bamwe mu bo barimo barakoresha ubu tuvugana aka kanya bashobora kubasoza, kandi ibyo ni ibintu bishoboka, ni ibintu bishoboka. Bamwe mu gukorana nabo bashobora kurangiza, bashobora kugusoza, ugasanga baguteye kudeta cyangwa bigize ukundi bigenda. None wabahagarika se? Wabahagarika mu buhe buryo udafite imbaraga zo kubahagarika? Yes, ni ukuvuga ngo rero ahangaha Bujumbura nyine urumva abasirikare bari guhindurwa uko bwije nuko bukeye, bagahindurwa ubutitsa mu rwego kugira ngo haze kubaho ikintu navuga yuko ari nko gutanga umusada, cyangwa se haze kubaho ikintu navuga yuko ari ugukoresha abantu batamenyeranye mu rwego kugira ngo ugerageza kugambana afatwe. Gusa n'ubundi isaha ku isaha ni ibintu bishoboka cyane, umuntu yakugambanira akakurangiza, umuntu yakugambanira akagusoza. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa. Ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda atugiraho mu buryo navuga ko budasanzwe. Tuve hano gato tugaruke ku kijyanye na CNDD-FDD. Ubu tuvugana abataramu baracyacungana ku rwego rwo hejuru. Agatoni Rwasa buriya bagenda bagaceceka, ariko amakuru mfite nuko bataryamye. By the way, ntago abataramu baryamye. Isaha ku isaha ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Aba banda kugarika bamaze gutera imigongo ubutegetsi, ni bamwe mu bantu bashobora gukoraho uwitwa General Neva. Reka mbashimire dusubikira ahangaha, ariko mu kanya gato kari imbere turaza kuza tugaruka n'andi makuru mbabwire ati mwe murebye ibyo rwose, ibindi turaza kugenda tubikomozaho.
nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri irabera muri East Congo, twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri iragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icambere, hari ibiganiro bya Amerika, u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Congo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Congo isa naho iguma yizuyaza itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Congo, ingabo za Congo zifatanije n'ingabo z'u Burundi, zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari uw'abamerceneri ngo bava muri Colombia, ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek. Izo rero ni yindi option cyangwa ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi bamerceneri bari muri Rumania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Congo, abasirikare b'u Burundi, ni n'abamerceneri na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbure la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda n'u Burundi, ndetse u Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shibangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Congo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Congo yose. Muri cya kiganiro mberukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Congo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke
no muri Afurika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika. Ibyo si fanatisme ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFCM 23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bariko barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afurika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe n'uko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu cya mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu banini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari babishizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFCM 23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubereka abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaire nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, aho abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afurika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha
iyo coalition nshasha igizwe n'Uburundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abo bantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo canke bigatanga n'amafaranga, ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnels, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa hari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamwo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi ko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya ro guverinoma Amerika ifite abahinga, nishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidaire, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe coalition ya Amerika niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afrika ariko rompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera. Kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrara yose ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka security ku nyungu za investissement z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nabwe rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta yaba igisirikare cyabo
yaba imikorere yabo bidashobora kuba sekirite kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'u Burundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nico gituma rero burya abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurundira amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamwo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iri kwiragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hariho abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kugwana ubu nukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mugihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari. Ni impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iri kwirakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko biraba, ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no yiha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe
ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'Uburundi nabwo bukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo aka karere kagatanga kugera epfo iyi parti yose Swahilifone ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi